Bapenya yang kami kecil ki nong ki kam jong ke ki sinot ni jong ni nado kiramba hadi ki kentai ki pastor atau profesor ki bedon hakani kapor hakani kecil ki balong ki henmen bat ki para jong hakani syakri ki dekat bat ki delegates ki fraternal delegates ki balak bat yadon hakani kapor ringkat bat nomi khmat naga All India Sunday School Association ki prabengek bidi barok ki biadon hakani kajinya sang bat ki ba sengap na ying bat pidon bat khantam ye pi ki prabengek bidi angni hakabalang Presbyterian Sutana nga ai kuplay ye pi hakateng ka batyang ka badon bol ka jong utrai jong ni Jesus Christ ngadap ta kajing sengap komen ka bakrawe ka ba ublay ul pangla ya ka ban yo ban ya shim banta hakaban sam ya ka kupor ka tin jong blay langba ka ni ka subject ka ba ka sinat ka labu ngapan pau kajing sengamu ka bakrawe ya ka sinat ka balakan mau bat ka bala syania hanga ya ka ban kren ya ka ni ka subject haunu usnem al-hajar al-husan kalong ka subject ka badai por yangi kum kibangai hoy uhalada ngamlong ta nongkren batibit bapana kitin andre kasinon kasanya yang kini kakam bat ngangai uhalada ka jingkren jonga kalong basipi uhalada kamlong kataka sur kaba he handrai kandon ka jingga ku lamba ka kitin jomblai lamba kani ka subjek agaba ka sinot kalabu ka om ki Kristan ki bashidur ba upres ki Kristan ki bashidur ba upres ya kabala pensyong nongren na ka shiti upo siki nongrom la nong ka pra kadakhat ka ba a pheu khandai kani kadakhat ka ong kumni namar ya kiba ula itho la pa ula thmu la paro ban long kiba shidur kain bat ka dur ka jong khun jong ba un yo long ubala khan kong hapdeng kiba bun kipara tengin pendem ma kicindoi au blai pa jimba ne ni ai mu ai me hakadi kechan me kaba me kenal ha me syak sengau ha yagi banwan secisi hakadi ka ying kenal ha nakabanta ban pen kraw ya ke keteng ke jonge nakabanta ban yo ya ke ka jinga sanglang khamtam hakabangin yo sngeu ya ka khubor lamba ka kting ke jonge lamba ka ne ke subject ka ba ka sinat kalabu try hoi yo yingi kumangilong yo i ya ka ta ka jing trang ke jonge kenal ha ya ka ban yo ya ka ta ka jinga khu lamba ka kting ke jonge namar ngi ki breu ngimla ban im tang da ukpu handrei dek kiti ka ba mi na ka sintur ke jomi kumta hagni ka por mi i kumta kan raba ye ki da no ke jomi ki ba ang no pan yo sneu ye ki chimba ki ba dai ka ban sim jomi kumta kan raba hagni ka por ma tuai ya ka ba men kran ye ni lamba ka kiti jomi ba men tan maru yu sikri jomi long kenan ha long tang sekri ubaritan kenan kami kenan ha nak banta ke burung ke jamni hagen ke jamni try sejise na IT ye ke por ka bedangsa ha ka jinyalam ke jamni ha ka tem try just ke sanduai amen ka subject ka bong ki Kristan ki bashidur
bat upres. Ya kepala pensiong nong rim na kastiu po si nong room kalau nong kabafra kada khot kaba aku pendai. Lagi pule ya kani kastiu po kaba ulat tho sakabalang sikibangit kibadon hakani kanong ba room nyo i kalong sisa kita kajing tho le kita kasiti kibadon haka aga kita kajimot kibajeliu kibangi had depan perkat ha kenang banyo ya kajimot jongka nama kata lagi puli hakajing tho ane kajing om lagi comments jong kini ki Bible sekolah lene kita ki pa jong kabang bat kiwai kita ki riu krau jong kijinget ki comments lene ki keren sipun ke haga jinya dei tak ke shiti kum sa way no talk English writer ubakerteng ukolarat upong kumne. It is the most profound work in existence. Kabamot kami kita kalong kita kejintrai le kita kejintho kabajeliu ha kejimot ya kabala tho ya ka. Nang tali puli ya kejingong jong Martin Luther. Uang ini kitin it is the chief books in the New Testament. Kalong kita babakongsan haka testament kabatama nang taweng u Bible school ubangiti kum ta u John G Mitchell u ong kumne haka jinya dai batani ka shithi po skinong u ong Romans is the foundational books, the order epistle based on it. Kapamur kami kejintho ko siya kabalang ha nongrum karong ka nongrim ha kaba kiweng pat kishiti kishim bakalong ka nongrim balang transusuong kalong kumbalong ka kita uisaya kita semen kabarin ha kaba kinong yathu lapa baro kishim bakane kane kapren kumta kane ka shithi kalong kumju ha ka tasmen kabarin kane ka jimpata ya kane ka shithi kalong ka bajliu ha ka jimod bakalong ka bakongsan ha ka tasmen kabarin kumta lasau bakane ka jintho kalong ka bajliu kabau pong ulat ho sekiban met kibadon hakani ka nomba arum kalong ka nomba kabakrau jong ki gentle hati ki por balki Bible school kingen balat ho ya ka naka nomba koren upor tho ya ka haka por udan haka nomba koren balut ho ya ka hapde kata kaspa asnem kabasan peu neo basan peu pra utho ye ke shiti kum ke ta jipan kra jong balik listed balik jo ye kita ki bangai ha ke ni ka namba ru batro udan ru ka jimut ban pelong no ya ke ni ka balang ha namba ru bahkan long ke ta ka pedang jong ka jinyalap jong uwat chatu chakata ka rispe habani thai setene ka thot nama dong ka jintho ka bajili ko manglong wat tani ka thot la ni puli ya ka ko ba shitom ni ban snow tho ya ka andre nakwa ban bu hang ni ka jimut jong ka ni ka thot hakata kurukum ka basuk yang ni ban snow tho ban yo ka jimut ngapu ka kum ni ba ublei uladon lapa kajing tmu na kamanta jong ubriu ne jong ni kibriu man ba ompat penlong ompat pensong nong rim
ya ka perthe ban long ki ba khot bat ki ba klem sa tengok pop ka ba mot sidur ba Kris kenang bangin long haka cu ka long yin bat blai haka ba u jisru un long u henmen u jongi u henmen benengkong jongi bat mengi kum ki para jong kita tak ada jimun kan ni kata kot dia kan ni ke cintamu jong blai yang ni ki beriu menba ompat pensong nong him ya ke perthei lapan sisa ha ka cintau ke jong u yang ni ki beriu ka cintau jong u ya u beriu lalu pulih ke kitab Genesis kalau nong tempat nempong bapa lalu pulih ada ni ke bentar layak tu syai hangi bala thau ya ubriu la thau ya ubriu haka dur ka jinyesrem bat ulai Genesis lenong babenengkong dekat ke baar kamriu kata karong sidur bat ulai kata dai ka jintmu lapa ke jong plan haswa ban pensong nong rim yang pakai bat la pensisa haka jintau yang ini beliau haka dulu jong handai ke basang sida lari pulih haka Bible ka jingika ne ka Bible ka basang si kalau kene ka dulu beli ya kepala pelong ya kepala penkup hangi di beliau ya kepala penkup hata beliau uba ublai ulat kau kalau librong no kalau duk no namar kajimbrai jung teman kabadal ko bat dipet sedia di batala jung partai namar kajingkwa brai jung pedok bat dipam ya usok ubala adon namar kajing sarong thala sapang kajing Kongta kalau rong kacing hak ke bakrau kacang beriu sekepop bakal pentit kalau penlit no ya kata kadur belai hak kacing im jong beriu lalu pulih hak Bible nama kita lepen Islam no ini beriu kum beriu berteman habis tipu orang sikinong Efesus kalau nong basau berdekat ke arwah ubri berteman kalau umur ladu kita kejing habri langsung lahan ke sini kadur ke internet ke ladu nanti lagi pulih ke ni kejuk ke dekat ke arwah lapanya semru yang ibat kita kejing pun habisnya orang kejing pun kejing smart kejing utong kalau don ubri do no kata kadur blai habreu do no tendre uni ublai ubala dom apa kata kecintamu na do bom jukut ban perlong yang isi dur bat ukun jong naman thai lanuro ban trai dep ya kakam kecintamu Kunta ublai tak kejing ke bakrau jong ulapha yukun lakha marwe jong ujisu pe sekali ke pertai bangkit yang kita kejing tinggal ban yang kita kejing jekhya jong ke pop yang kita kejing pang kejing khau ki perpensniu dur yang iki breu ban ukit halagi usayam nak menta jomi kumta wei ru ubangai hu unam jachu andre un yo ka jim bom jikukur ka bamur an pelong yang dio sidur berplay dan ni sabja ka ong ki Kristen ki ba sidur berples ki Kristen ki ba sidur berples ki prabangai be to ni perkhat ni ki sidur berples dari pulih ke Bible keren
on the image of his son. Kadur jong ukun jong. Jadi kita ka blueprint ke jong lay. Kenapa problem? The image of his son is kalong the blueprint ke jong lay. Ublay utrey ya. Hagan ni kapatay halor ka ni ka blueprint. Pi habangi ong ka blueprint. Tarani snow. Habangi ong ka blueprint kade kita ka plan. Lain kita kadur kepala drop ha. Nak banta bantai ya kanungan ka cintai. Kani ka blueprint kaya ngapro yang i bantai ya kanungan ka cintai tek kumba lapelan lain kumba ngikwa. Kan mau hakin isi ka bangitai ya kiyeng tulang pagi. Kiyeng kita hek ngimla bantai kilam kan blueprint. Nama kata omla penting je kaying ke internet klaim ke blueprint kalau kumcu omla ban pelong jangan yuk beriu klaim kata ke blueprint jong play the image of his son. Kita mengai nama kata haba om ki Kristen kidai balong sidur bat ukres kabomon ki Kristen kidai manlong ka blueprint ka jong ublay. Ha kabah ka jing habriu ka jong ublay. Ha kabah ka jing habriu jong ukris kan pau hati Kristen. Ha kabah ka jing jong ublay kan pau hati Kristen. Ha kabah ka jing long hok ka jing long khoi ka jong ublay kan pau hati Kristen. Ki udon wei uri perkat upakerteng ujon makoma. Uong ini kiktin. Our job is to make the invisible God visible. Kakamram jongi di Kristen. Kalong yang kepan penpau sakapartei yang ta ublay ubama banyoi yo. Ila skill tu, ublay bangi syekri, uday ublay bawla ban yogi, kumno ka patay yogi. Hangno, kumno ka patay yogi, kayogi lambar jonga jongi. Lada kata ka blueprint jong play kamdon hangi kamun nyemla. Ya ban penpau yo ublay syekri ka patay. Dia nama kita kipra bingek be. Hakini kapor. Tongin ya pek kinda. Yen ya pek hakan nukur kom. Ki Kristen ki peniadai dur bat ukres. Kata kelong kebadan ka ngan u lai teli jimat. Bangin ya perkat hakini kapor. Nama nilong ke blueprint ke jong play. Hakan no gaduh. Hakan no kurkong. Ni penyadai dur yalade bat ukres. Kajing penyadai dur jong ki Kristen bat ukres kan long hakilai bentah. Kapan kong? Kajing penyadai dur bat ukres kalong dah kabayim hakanong rin kaktiyan play. Kalong dah kata pusyon kabagin niya. Kalong kaktiyan jong play. Kan mau kadi kata kajing penya dari dur jongi bat upres kabanang kong kadai kajing yin jongi halong kata kanong rin kaktiyan jong play. Hagan ka man hagan ni ka jinya sentum pastor. Kau ini jingkeli kelong ka jingkeli, hak jinya day tho. Hak tasman ka barim, ba ka tasman ka batamai. Lakeli kimot ayo, kilong ayo. Ka jubah kalong, jadi ke jing tho.
kilong ka kling jong play ka an jong ka jing im jong i kristan ka nong rim jong i kristan dan nama kita ka kling play ka long ka nong rim jong ka jing i kristan jong i ngisau tho bangi long sidur bak pres ka long ka bangi yeng ka kum ka nong rim ka kling play sipun ke bentah ka Bible ka bakren ya kene ka pensisra ya kene ka Bible ka ong lagi pule hau Yohanes kalau nong ka banentong dekat ka bakar ka ong kumne kat kibala padiang ya Jesus Christ hakito ulai ka bor banglong kikun ule habini ong kikun ule kadai sidur ka Christ nang ta lagi pule haka siti baal upo si kinong koren kalau nong kapasan dekat kebakat niau kane dekat ong lada weiro udan hal kuris ulong ujing tau kamai ki bareng kila do ono hakmi ki baro kila dia long ki batamai ka jinglong batamai ka mot kayu ka jinglong ka batamai ka tau ni ka dur ka batamai ka balong sidur ba upul uplai kani haka taka jinshan kajingmat yang usimet haka jingim jo kata kalong haka lenti jong usada Damaskus haka lenti jong usada Damaskus upul uye kenduk malhamat bat ujisu ubalani pat lapen kelah kampung upul haka kedua bat kumta penuh uang ini kitin lasak nak pernah yang lembat pres penban ngaim handrai om mangasuk handrai upres ken uim hanga om mangasuk upres uim po junga sidur bagus tiga jemot hadane tolong tak jingit kajing pediam kajong upul ya Jesus Christ lapen kelah Hongkong ya kajing im jong upul kapal thai kam yo isu ya hukum ta usol jong tarsas mereka yo i ya kum ubreu berteman sidur baru Christ dan nama kita nanti susu kani ketien jong blai ka ong lari kuliah hakikat dia kalau nong kebalai dekat kebar pun riu barat punya long kumni nama pibaro pilong kikun blai daka jingit ha Jesus Christ nama kat kibala pi yang kibala penbaptis ha Christ pilakuk kain ya Christ dei halor kali kanong rim kipra bengai pe bangi yin halon panong rim laktin jong play nyinot banong bangilong ikon play nyinot banong ba nyilong kita ngeng kita priang ya Jesus Christ bat kibalong sidur Christ balai nyinot banong nama kanong rim bangi yin kadai haktin jong play kila ni perkat kat ni ya don hang ni ngatip barok om hang ni kibaton hang ni om don uweiru ni ka weiru kiba om ngamdei upun ni ka pun jom om don benut om don bong bangadei upun serta pun bong om don balai hagan nu benong rim pinot banong bagi orang ikut jomplay dei kanong rim ketien jomplay dei kanong rim ketien ke jomplay barong ipha bagi long ikun uplay nama bagi yeng kanong rim ketien uplay ka ong ki baro pilong kikun uplay daka jingai ha Jesus Christ nama kata kajing penyedai tur jongi bat Jesus Christ kalong takabang yin halor ketiem jomplay kabar
Kajimpen jadi dur jongi pat upris kadai banglong haga jingim paman kasni kani katheu ya kata practical life jongi kadai berungkam berani bun niki Kristen kajinglong Kristen lene kata kajimpen jadi dur jongi pat upris kaputno tang hakatei kabenta kabenengkong kata tang hakata kajinget jong kata kecing ong haga kecil jong blay bang ilong ikun bon nani gimla nani kata bon ni ikut notang haga ni tang kata kecingnya jong kecil jong blay ni kla bang ilong ikun ni kla bang ilong kisatri jong blay ni kla bang ilong sidur pada pres handai kata kadur pres kam som lepau pat haga jingin pemangkas ni jumi yela panong yelong kita kibangit ya ketien jom boleh handrai om kibalak ya ka kabadol ko om ya kani kata kejingin lada kam don kajingle kalong kabayak halati ni pla bagi long di kol jong le handai mile handai ka pathai yo i ne kata ni para bengek ni ha ban perkat ha yo le nama kata ka jin penya dari dur ba upis ha ka jin ban mangas ni jong i ka de ka jin pen mau ya kata ka jingong pesisya ka bahapo kapag kamla bangay lading ang kanu kami long dipun jong play tang dan sentur jong ni kibara bangay bi mentagi im hagan kejuk kejuk bangay tip kejuk jong kajing start science ha kajing start science Kaya kebahagiaan, proof and belief, pensisa banyak. Kata kecimut kalau rung hagi beriu hagi dikapateng kalau indah. Kalau rung kalau kau tur yang hagi beriu hagi dikisi benda proof and belief. Imla banyak ya inung iru. Klaim pensisa. Nama kita lagi pay kat sini pay, ilek kat sini ilek kita kajin pensisa kat dalam. Nama kita ki OTP, hai ki dalam. Pensisa kenang begini. Dan nama kita ki prabanyak kajingit keseran kepada tang dekat kiri. Kalau kebaik dan pening ni kita. Kani kalau kau baik ni kebentar, kebak challenge, kebak tekan hai yang ini kesana kini kesini, yang ini kinong yalam hai kini kesini. Kumno yang pening kita. Bani long sisa ikut jomble, bani long sisa kita disekri jomble. Kajingan kesana prabengai kam day katakan dia. Kan mau kam dai ganyam kam dai ke uniform lani katra ka sakti ka bangi khong tang na jrom ni ka jimpen ni tang na sala ka jinget kristan ka dai kata ka jinglong ka po jong beliau nama kata kumjuru kata ka dur upris kan mau haga jingim jongi tang lada upris udang uim hapo jongi imla dan nen kata kunta hata upol wong itu ong mangasuk Henry upris uim hapo jonga haba upris udang hapo jongi kapau lang barang kata ka jingim baman kasni jongi
lambang cinta, lambang keting keteli jomi, lambang cingut cimberkat jomi, bak lambang kita pun dibentah harga jingin jomi, bentah ke keberangkam, ke badon harga donun, kepenpau harga jingin bangan besi jomi, dan mau berapa ni? Tomla telele ban buri ya kecing sisa ke donun. Kampau bersama, lambang kecing ni kecing em baman gasmi jumi uci su kulis ha kecing ka jamu, dan puli ha gospel lekas lanang babapra, dapat babakannya, uang ini dibentang, naba omdon, balak buri ya kaba penom penpa, kumtal ada ukuris. Dan apa jongi ro kapau lambang kecing lek jongi lambang kecing imbang gasi jongi bala da upres udan apa jongi ro kapau nimla ban bure ya ke badon hakad nur jongi kontra ngalak ban om prabu baka jimpen ya tei dur bat upres haka jingim baman gasmi kadai ka jimpen sisa ba upres uim apa jogi bakat rawi ngabu nga kani happy nan bakat kamalan nak bakat tu ka jimpen ya tei dur ka bajanai ba kata ke perfect, kita kata ke perfect conformance. Ikan ni kalau kani katakan dia, bahkan long kata kasmi, hakaba on khot no ini. Ban ye don rangkat balau utrai. Lading puli hati berpun dibentang ke bala. Ngan puli ngan katukan ni dibentang. Lading puli haka sikit bernumpang bol sikit numpang. Kalau nong berkhasan, dekat berbasau bunda. Hati ni dekat long bumi. Bakat kumba ngila bit yang kadur jong ubah kenja demet. Ngin debit ru yang kadur jong uta ubah kenja beneng. Kan ingat tahu ya kata kaban saja. Hati tak kejin kot yang saya kata jaga sungai ini. Nampak lagi pulih ke siti benungkong ujanis kalau nong ke balai, kedekat balai. Jadi kedekat orang ini. Uhad be mentang ilong kikun ublay. Ompat lapan pau ya ke kabangin salong. Handlay ngitip ba anda lapan pau ya ngin long kibakum mau on penyedai dur janai yang ni bak upres hakata kasni kabakatu nama kata hakata kasni kabakatu klan kata kajing long shitur bak upres dalai lai yimla banlong lai bandon hakata kalong yin kajong lai tema berapa kumbala top haga ni kedekat bangin long haga tak long yin kejong le but ujis pus long men ujong haga tak long yin handre klem kata kadur pres haga jingim joni nyemla banlong pi kalong kani kepenkan mau yang ni ya ketuk kapasi kebau Jisu ukuran sepang kata kajing kawai sangkure. Hi kebau Jisu ukuran hal Matias lenong kebaar kebaar. Ulaong hata Jisu ya tu mau ya hata utaus urpan kaya ya kata kajing kawai sangkure pada upat ya gibreu kata kajing kawai. Hari ni kebentar ya tu hapa utaus ulang upa pelong ya kata kajing kawai. Ulaong hata uwe ubreu. Uang ingin kita. Atau uwe beri uang kolak kumno mewan hapo hangne
klaim kajan kajing khwa shong pure pila ni pulih gitu bentar kajing kali ke bakrau kat hadu batu beriu nang so bentren la ya tu aku tu bai pila ni ke penkan mau ini habis ni makado kiba kumno kiban long kiban yo ban shong kiba yo ban long kita ke long yi jong bai ban long kita sipara baru jispus henmen menangkong pila ni pulih hakani ke bentar kalong ke bas no shake yang ni ubriu ubom som la don kata kacaan ke jing thau ai som pulih ke ba uta usim ulah hukum wang tu hum batu berat ya siapa batu ujisu penput ia kena kepasi dan kebaong ni kena kita nababun kilong balakot handrai kendiat balajit kanong bunjuk ini berangai ladangin long di masyidur batu kulis on sakun bat on berat no ini kita kesingi kajing bisa saya tak batu bahkan long kajing lihat orang cepot nama har kesingi bakadu kibriu kibayan tang itu kibriu kibayan lamba kajingnya kajingkat bat kajing mipat kejong tulis tang kita kibanyo lagi kibalajit tenamar kata kiprabinge be kene ko subject ka khot yang ini banjit dilade banjit yang kajing long kestan jongi habangi plai lade bangi long ki kun jong bre ni long nan di basidur baru pres ni long nan di basidur baru pres hatu kadur pres kapal nem ka jingem baman kasmi jongi nama kata berapa ni ni deh banlong sidur baru pres kabakadu ngan penput kita ni kecing keren cuma ada di sabja ngan om kita ni ke sabja kapan kenal ni ya kini kecing sisa kapan nengkong kajing penkesan ya lagi bangi long ikun boleh kiba sidur baru pres tang hakati tampat yang ini kiprangnya klaim kajing lain tampat long kapasisa kabar kajing penyetai dur jongi baru pres kadai ban pau lamba kajing yem pemandasi jongi baka berthai penyotip pangilong syah kikun jongi pat kabalai kum kibangai ngidai bantip baka jingyem hangne pakai kalong tang sidipor hagawai kasni on khat no ini ban ya don rengkat balau trai junom la junom bat on sepentolan do thma ini syaka tu kabau kumu pulis ukon ublai berku ni tam tak porang jamo